Tunataka kuambia Governor Ole Lenku siku ya leo wakati soka atafungua ambayo tutagawanisha watu, I think wakase huku walikuwa nje wapewe nafasi na wasiseme eti watu ni 45. Watu ni wengi hapa. I think sasa tupewe pahali ya kuweka vitu. Hokasi maratwika matire na kiwanja thoko na hokasi maturaga guku matengeranagia na kanjo mahurago na no marihaga igoti tariu twirago tuhingure thaa 10 thaa 8 ati tondu tutire hare hagirire ithwe turenda ona ithwe twehoka tuhucicwo thiini wa thoko iyo tuheo iwanja tari angi handu ha gukorwo biashara citu cigitio biashara citu ni ta kuninwo ciranino ni thirikari ya county thoko ni rahingurwo na thoko ikihinguragwo office ino ya kanjo iratwira turi andu 49 na tukoragwo turi andu aingi ithwe makaya maitu maumate governor akinyirwo ni makaya maitu thoko no to ni aroka kuhingura mweri wa kenda ithwe ni kumura turamwira ni twi na right ya kuheo stores haria turaigua ati hena micamani ikoragwo thoko mucamani ukoragwo guku gwa county government na ithwe chairman witu ndari eto na twiritwo atiriri ginya thoko iyo ri ni endetio hena andu ginya maheto marima kuu na ithwe ta hoka ri inyuĩ ni muheto ni muikaine kuu.